Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Goma News Official, twizere ko mumeze neza. Ikaze rero makuru agezweho, hari amakuru menshi ari kuvugwa ahatandukanye by'umwihariko mu gihugu cya Kongo. Rero hari amakuru avuga ko ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwamaganye icyemezo giheruka gufatwa cyo gufunga umuhanda wa Goma Kibumba na Rucuru. Andi makuru ahari nuko hamenyekanye cyatumye General Kayini Rugaba Muhozi yafatira imyanzuro ikakaye abasirikare bavuzwe gutwara imodoka nabi. Nanone kandi igisirikare cya Uganda cyasubije Amerika ndetse na Loni bayishinje gufasha M23. Harandi makuru nanone ari kuvugwa mu gihugu cya Kenya. Mu gihugu cya Kenya naho hagiye gukorerwa iby'ikoranabuhanga ridasanzwe. Menya rero ibyo ari byo, reka rero mu kanya gato tuyarambura. Kaza nanone mu makuru agezweho, na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Kongo. Ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwamaganye icyemezo giheruka gufatwa cyo gufunga umuhanda wa Goma Kibumba na Rucuru. Bikubera mu butumwa bw'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yashyize hanze akoresheje urubuga rwa X. Muri ubwo butumwa bugufi bwanditse buvuga ko M23 yamaganye yivuye inyuma ifungwa ry'umuhanda rya Goma Kibumba ukomeza kujya muri teritwari ya Rucuru. Yagize ati twamaganye cyane ifungwa ry'umuhanda wa Goma Rucuru ibyakozwe n'ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yakomeje agira ati iki cyemezo kigaragaza icyifuzo nkana cyo gushyira umujyi wa Goma mu kaga, ingaruka mbi ziraba ku baturage bahaturiye. Ubu butumwa bukomeza buvuga ko iki cyemezo cyo gufunga umuhanda wa Goma Kibumba Rucuru cyafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, hakigaragaza neza ko ubutegetsi budashobora kugarura umutekano, ko ahubwo bukomeza kuwutezamo ibibazo. Muri ubwo butumwa kandi bunamagana ikandamizwa rikomeje gukorerwa abaturage kandi rikozwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Basobanura ko uko gufunga umuhanda biri mu bihonyora uburenganzira bw'abaturage ndetse ko kandi biri mu bubambura uburyo bubafasha mu gushaka amaramuko. Ubutumwa busoza avuga ko M23 isaba ko uyu muhanda wongera gufungurwa kugira ngo abaturage bakomeze imirimo yabo ya buri munsi. Andi makuru ari kuvugwa mu gihugu cya Kongo, indwara ya macinya iravuza ubuhuha muri Masisi. Imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu itsinda rya Ufamandu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yatangaje ko kuva ku 30 Gicurasi kugeza ku 16 Kamena mu gace ka Mangere hagaragaye abantu bari 115 barwaye impiswi na kolera, gusa imibare ikaba itaremezwa n'inzego z'ubuzima. Societe civile yaho ikaba ihangayikishijwe n'ubwiyongere bw'izi ndwara z'impiswi muri aka gace nyine ka Mangere. Nk'uko aya makuru tuyakesha Radio Okapi, ibigo nderabuzima bya Mangere na Nyamimba mu gace ka Warikare aho abarwayi boherezwa bavuga ko bikomeje kwiyongera cyane ku buryo bukabije, ariko bakaba badafite ibikoresho bihagije n'imiti y'ingenzi. Ibiro bikaba bishimangirwa niba yanditswe ku wa mbere tariki 17 Kamena yandikiwe umuyobozi mukuru w'ubuvuzi mu karere ka Gatoyi, aho societe civile yasabaga ubufasha bwihutirwa. Andi makuru, UPDF cyangwa se igisirikare cya Uganda cyasubije Amerika na Loni bayishinje gufasha M23. Igisirikare cya Uganda cyamaganye ibikubiye muri raporo y'inzobere z'umuryango w'abibumbye ONU igishinja gufasha inyeshyamba za M23, kivuga ko izo mpuguke zabugamye. Daily Monitor yasubiyemo amagambo y'umuvugizi wa UPDF Brigadier General Felix Kuraige agira ati raporo irabugamye, ntishingiye ku bushakashatsi, yifitemo guhengama. Uyu musirikare akomeje agira ati inzobere zakoze iriya raporo ntizagize uburere bwo mu bwenge bwo gushaka uruhande rw'inkuru rwacu cyangwa ngo bakoreshe ubutabera karemano. Uyu musirikare yagaragaje ko mu Kuboza 2023 UPDF yohereje ingabo zayo mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu rwego rw'umutwe w'ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, bityo ko itahindukiye ngo ifashe inyeshyamba. Raporo y'impuguke za Loni iheruka kujya hanze by'impanuka ivuga ko impuguke za Loni zabonye ibihamya byemeza ubufasha bamwe muri ba ofisiye ba UPDF nyine igisirikare cya Uganda na CMI urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare kuri M23. Ikomeza ivuga ko amakuru yatanzwe n'intasi ndetse n'abegereye M23 nayo yemeza ko hari abakozi b'ubutasi bwa Uganda baribunagana kuva byibura mu mpera za 2023
mu rwego rwo guhuza ibikorwa n'abayobozi ba M23, kubaha ibikoresho ndetse no gutwara abayobozi ba M23 mu duce igenzura. Iyo raporo yanavuze ko nubwo abakuru ba M23 bafatiwe ibihano na Loni bagikomeje gukora ingendo banyuze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe muri Uganda. Iyi raporo by'umwihariko ishyira mu majwi umunyamakuru wa Ndere Mwenda uwegereye ubutegetsi bwa Uganda imushinja kuba ikiraro gihuze M23 n'ubutegetsi bwa Uganda, wakavuga ko ziriya mpuguke zahawe ayo makuru y'ibinyoma na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kampala. RDC imaze igishinja Uganda kubifatanya n'u Rwanda bwo bufashe M23. Kinshasa by'umwihariko ishinja Kampala kuba ingabo zayo zarafashije M23 kwigarura umujyi wa Bunagana umaze imyaka irenga 2 uri mu maboko y'izo nyeshyamba. Andi makuru hamenyekanye icyatumye General Kainerugaba Muhoozi afatira imyanzuro ikakaye abasirikare bavuzwe gutwara imodoka nabi. Ni Kainerugaba Muhoozi, umugaba w'ingabo za Uganda, bategetse ko abasirikare n'abakozi bo mu biro bya Perezida Yoweri Museveni batwara imodoka nabi baje batabwa muri yombi. Nk'uko byasobanuwe nuko izi ngamba zafashwe nyuma y'uko abaturage binubiye imyitwarire mibi y'abasirikare n'abakozi bo mu biro bya Perezida Yoweri Museveni bari imodoka nabi, bavuga ko bateza impanuka nyinshi mu mihanda. Abasirikare bashinzwe imyitwarire boherejwe mu mihanda itandukanye by'umwihariko ya Kampala kugira ngo bakurikirane abasirikare n'abakozi bica amategeko y'umuhanda. Izi ngamba zitezwe gutuma umutekano wo mu muhanda wiyongera, hanimakazwa umuco wo gukurikiza amategeko ku basirikare no ku bandi bakozi bo mu nzego za leta. Biteganyijwe ko mu basirikare n'abakozi b'ibiro bya Perezida bazajya bafatwa abatwaye nyiri imodoka nabi, bamwe muri bo bazajya bahanwa ibihano bijyanye no kwica amabwiriza agenga imyitwarire, abandi bagakurikiranwaho n'ubutabera. Andi makuru nuko mu Burundi mu Bujumbura ibikomoka kuri peteroli byateje ibibazo ku bigo by'amashuri. Ibigo by'amashuri bikorera mu mujyi wa Bujumbura byasabye ababyeyi bajyaga bakoresha imodoka z'ibigo bageza abana babo ku mashuri kwirwariza kuko kubona lisansi byabaye ingumi. Ibi rero byatumye ababyeyi batandukanye batangira kwitotomba kuko ngo usanga bigora kujyana abana babo ku mashuri. Uretse abanyeshuri bagorwa no kugera ku mashuri, abarimu nabo ngo batinda kugera ku mashuri, abandi ugasanga bataye akazi. Imyaka 2 irarenga Burundi bwugarijwe n'ubukene bw'ibikomoka kuri peteroli. Ibi bikaba byaratumye imirimo y'ubucuruzi imwe ihagarara, ibiciro ku bicuruzwa bikazamuka bikabije. Bamwe mu baturage bavuga ko abatwaraga imodoka bamwe baziretse bayoboka amapikipiki. Hari n'abahisemo kuva mu mijyi bayoboka mu byaro gushakirayo ubuzima. Bamwe mu bashoferi b'Abarundi bari barayobotse inzira ya Kongo muri Uvira kugura lisansi, ariko baje gukomwa mu nkokora no kuba imvura yarangije imihanda banyuragamo. Mu rwego rwo gukemura iki kibazo, guverinoma y'u Burundi yavuze ko igiye gushyira imbaraga mu kuzamura igihingwa cya kawa n'amavoka bikajya bigurishwa mu mahanga, maze amadevize avuyemo agakoreshwa mu kugura ibikomoka kuri peteroli. Andi makuru nuko mu gihugu cya Kenya hagiye gukorerwa iby'ikoranabuhanga ridasanzwe. Rero nta kadege gafite imiterere nk'icyogajuru kakaba gakoreshwa n'ingufu z'imirasire y'izuba. Vuga ko aka kadege gakozwe n'uruganda rwa SpaceX na Starlink z'umuherwe Elon Musk. Iki gikorwa kiri mu mushinga w'Ubwongereza. Abashakashatsi basobanuye ko iki gikorwa kitazangiza ubuzima bw'abatuye muri Rift Valley ndetse n'ibindi binyabuzima biba mu ishyamba ryaho, bitewe ahanini n'uko aka kadege ari gatoya. Igihugu cya Kenya cyatoranyijwe ngo gikorerwemo iri suzuma bitewe n'ikirere cyaho cyafasha aka kadege kubona ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba ndetse n'ubutumburuke bwaho. Iri suzuma ntiritanga umusaruro witezwe. Biteganyijwe ko hazakorwa utundi tudege twinshi two muri ubwo bwoko, kamwe kazajya kagurwa miliyoni 5 z'amadolari. Biteganyijwe kandi ko aka kadege nigakora neza Ubwongereza buzajya bwifashisha n'ubundi buzakorwa mu butasi bwa gisirikare ndetse no mu koroshya itumanaho rigera kure. Ubwongereza bwabisobanuye ko uyu mushinga nugera ku ntego, aka kadege kazakora inshingano zirimo gutanga itumanaho rigera kure ndetse n'ubutasi bwa gisirikare. Ndabashimiye cyane mwe tubanye muri aya makuru yacu nakagaruka. Mukomeze mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo hatazagira amakuru abacaho. Mugire ibihe byiza.